Dobra, dobra, co ja miałam zrobić? A no tak, miałam sobie zrobić śniadanie, bo zaraz do roboty. Dobra, dobra, idę już robić to śniadanie. No, chleb, banan, mleko. Z tego nie może być jeszcze mięso. Co z tego dobrego wyjdzie? No, może dobrze. No, może kraboburger. No, odkryję recepturę na kraboburgera. Dobra, wrzuciłem losowe rzeczy do garnka. Teraz mięso usmażymy. Trochę oleju i smażymy. Dobry zapach. To będzie pyszne. Jeszcze tylko trochę soli, pieprzu i powinno być git. No, kraboburger! A nikt mi nie wierzył, że z tego będzie kraboburger. Znaczy, ja sam sobie nie wierzyłem, ale dalej jestem kimś. Więc to, żyjemy to. Ale to było dobre. Dobra, pora do roboty. Do tej pieprzonej roboty. Ale dobra, idziemy. Naapurista kuuluu se polokanta, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun myö tanssima laajasta laitaan. Salivilla hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäsellä, kun ihmiset onnea toivotti. Pää oli märkänä jokaisella, viulu se vonkuja voivotti. Vaan ei tätä poikoo märkyys haittaa, silloin kun tanssii laajasta laitaa. Salivilla hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Ievan äiti se kammarissa virsiä veisata huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttyyn ujutti. Sillä ei tätä poikoo ämmät haittaa, silloin kun laskoo laajasta laitaan. Salivilla hupput, tipput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Siellä oli lystiä soiton jälkeen, sain minä kerran syttytteek. Kotiin kun mäntiin, niin ämmä se riiteli ja Ieva jo alkoi nyyhkytteek. Ka minä sanon Ievalle, mitäpä se haittaa, laskema vielä laajasta laitaan. Salivilla hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Dobra, już sklep otwarty, zaraz tu powinien ktoś przybyć. Na pewno ktoś tu zaraz przyjdzie. Na stówę. 2 hours later. 2 godziny minęło, a wciąż nikt nie przyszedł. Cholipka. Ciąg dalszy nastąpi, bo już nie mam pomysłu.